Bešontše ke ditaba tša leleme la Sepedi tša SABC thuye go tšwa ka Studio 10 Auckland Park, Johannesburg gomme re go nyakela dihlago tša tšona pele. This is a very compelling moment for the continent of Africa to say, okay, AGOA is gone, markets have dried up, supply chains are disrupted. Dipoledišano tšeo di tseneletšego di gare di tšwela pele kopanong ya World Economic Forum yeo e swaretšego ka Davos ka Switzerland mabapi le gore lefase le swanela ke go ikarabela bjang go ditlhotlo tša ekonomi mo segwera sa kgwebišano se emego ka ditsetseilane. I didn't go to Davos because we're preparing for the ANC Lekgotla. Mabaka e tša kopano ya komiti khuduthamaga ya ANC le pulosemmušo ya palamente ke mabaka magolo a wa dirile gore mopresidente Cyril Ramaphosa a se tsenele kopano ya World Economic Forum ka Davos, Switzerland. Maphodisa a Gauteng a lesolong la go nyakana le bagonlwela morago ga go thuntšhwa go fetilego ka maphelo a batho ba bahlano ka ntlenyana ga lebenkele šušumeleng ya Jesville ka Atteridgeville. Bešung Thobela nna ke lebeseng ka dimeng gomme ke tla thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla Kgaetšedi Mphoteme. Kemedi ya Afrika Borwa kopanong ya World Economic Forum ka Davos e re e tšwetša pele leano la yona la ngwaga wa go feta la go godiša ekonomi. Kemedi yeo e re tšhomišano le dipoledišano ke mokgwa o le noši go rarolla ditlhotlo tša lefase ka bophara. A re tsheleleng ka Switzerland Davos fa o mega ditaba wa rena ka mererong ya tša ekonomi Glorious Fakomosi a bolišanego le Neville Matjie wa Brand SA. Tla go lena go tšwa Davos, Switzerland mo go le go kopano ya World Economic Forum mo go kopane go gona baetapele ba lefase go tšwa go ba mmušo go ba kgwebo ba di-university ba mekgatlo ya setšhaba mo ba kopane go bolela ka mathata ao a aparetšego lefase le go leka go hwetša ditharollo. Afrika Borwa le yona e emetšwe gomme ba le re tlo bolela le Neville Matjie wa Brand SA a re botše gore South Africa yona e tlile go bolela jwang le baetapele le babeeletši go leka go rekiša naga ya rena ya Afrika Borwa gore go be le dikgwebo tšeo di tlang go di beeletša nageng ya rena. Re a leboga go kgonne go ba le rena, re leboga nako ya gago. Molaetša wa Afrika Borwa eo e utlišitšego mo Davos ke ofe? No, re tlile mo Davos 2026 go bontsha ditswelo pele and the successes tsa Afrika Borwa. Re tlile go ba bontsha gore dikatlego tsa rona tsa G20 re bontshe mekgatlo baetapele ba di diplomasi gore Afrika Borwa ke lefatshe le le tswelelang pele. Re bontsha mafatshe gore re tswile mo grey list e leng ntho e thusang the financial sectors gore le di business gore ba kgone go kry-a madi mo dibankeng. Re bontsha diphetogo tsa energy le motlakase, re feditse load shedding, re na le di-businesses, re na le Eskom mo ba re thusa go isa molaetsa o go di-businessing le di-investors. Re bontsha economic stability ya South Africa, moruo le bonnete ba ditokologo tsa kgwebo, di-structural reform tse dintsi tse di thusang South Africa gore re kgone go tswelela pele, re kgone go attract di-investors ba re buang le bone ba interested go re thusa gore re kgone go fokotsa unemployment, re fokotse poverty, re kgone go dira gore batho ba rona ba tswelele pele. Leboga nako ya lena Morena Matjie ke ena Neville Matjie ke moetapele wa Brand SA a bolela le rena mo ka molaetša o South Africa e tlišitšego mo Switzerland Davos go World Economic Forum mo go leka go hwetša ditharollo tša mathata ao lefase le lebanego le tšona. Go le bjalo ke boela go wena.
Re mo leboga ka ona mogong. Hlogo ya lekala la bosenyi bjo bo šetšanego le ditiro tša maphodisa IPID Robert McBride o re ga ana kganyogo ya go ba mokomišenara wa bosetšhaba wa maphodisa o be a fotola dipotšišo go maloko a palamente dinyakišong tša go šunyašunya nko mererong ya maphodisa o re mang goba mang yo a akanyago seo gona ga a bolele nnete. McBride o re mohlomongwe nka be a dirile dikgopelo tša go ba hlogo ya sephodisa sa Afrika Borwa ka gore ka tlase ga gagwe Afrika Borwa nka be sa swanele ga bjale. I should have. Yeah. I can guarantee you wouldn't have had this where money flying all over the show. So your answer to me is you would have been a good commissioner? Absolutely. There's no one on this earth that can influence me wrongly. I will always do the right thing. Re sa buša re le amogela ditabeng tša Sepedi SABC 2 le go SABC Lehae. Ge dipoledišano tšeo di tseneletšego di le gare di tšwela pele kopanong ya World Economic Forum yeo e swaretšego ka Davos ka Switzerland mabapi le gore lefase le swanela ke go ikarabela bjang go ditlhotlo tša ikonomi mo segwera sa go bišano seemego ka ditsetseilane bakgathatema ba kwane ke wa lehlabula gore kontinente ya Afrika Borwa kontinente ya Afrika e ka fihlelela tše dintši le ka gare ga ditlhotlo tšeo e lebanego natšo molaetša o maatla ebile wa gore Afrika e swanela ke go ekema gore e kgone go fenya ditlhotlo tšeo baeteledipele ba akaretšitše tše dingwe tša dihlotlo le menyetla yeo e ka tšwelelago. Kontinente ya Afrika e na le badudi ba go balelwa go bilione e tee fegelwana 4 bontši go akaretšwa baswa. Kontinente ye e na le palomoka ya ditšweletšwa tša ka monogae tša go balelwa go trilione tše 3 fegelwana 4 tša didolara tša Amerika e le go seo re ka golegago go sona. Old Mutual yeo e nago le kgahlego mebarakeng yeo e fapanego kontinenteng ya Afrika e bolela gore ditirelo tša thušo ya mašeleng di kgonne go hola badudi ka seemo sa mašeleng le go tsebiša ga mekgwa ye meswa ya go lefela dikoloto. Look at the rate at which we have a payments platform that we've pioneered in Zimbabwe, which is one of our oldest markets, that has gone to 2 million users in a matter of 18 months, even though there is an existing banking system in place. It's drawing informal people onto the platform. We're looking to move that into some other markets. But the point is that if you can include people, if you can get data on people, then you can do risk underwriting, you can do credit underwriting. Mopresidente wa Sierra Leone o bolela gore go bohlokwa go ma-Afrika go beeletša makaleng ao a laetša go kgolo ka ge maemo a technology a tšwela pele go kaonafatšwa. Makala ao a ka itemogela tšhalelantago. It will take us time to have the wherewithal to put in the necessary infrastructure, the digital public goods to be able, the energy required that is not only affordable but also reliable. Go ya le ka mafapha a wa fapanego go boletšwe gore lefapha la merero ya meepo le tla dula le bohlokwa go kontinente ka ge le kgathatema ye kgolo kgodišong ya ikonomi le ge go le bjalo go sa tlhokega mekgwa yeo e fapanego go godiša ikonomi. Mopresidente wa Center for Global Development Rachel Glenister o bolela gore tšweletšo ya didirišwa kudu lefapheng la temo e ka tliša dipoelo tša go kgahlaiša le go ya pele gape le go hlola mešomo. Development path, you need something that is much more inclusive as a growth strategy. Now, I'm an economist. I don't believe that I can pick the sectors, with absolute certainty. But I have seen a number of countries do extremely well from agriculture, and that obviously, what is Africa abundant in is abundant in land. Mongwaledi pharephare wa kgwebišano kontinenteng wa Mkelemene o bolela gore go swanetše go lebeledišišwe mekgwa yeo e fapanego ya kgwebišano magareng ga dinaga tša kontinente. O gatelela gape le phokotšo go lebeletšwe mananeo kgoparara dinamelwa le go adimiša ga mašeleng kudu go baswa bao ba thomago dikgwebo. O bolela gore ka ge go ka se kgonthišišwe bokamoso bja AGOA go bohlokwa gore maAfrika Borwa a beešedi mabapi le kgodišo ya ikonomi. I do believe that this is a very compelling moment for the continent of Africa to say, okay, AGOA is gone, markets have dried up, supply chains are disrupted, let's build our own domestic market. It may take some time, maybe 10 years or so, but we don't have an alternative.
bakgathatema ba tla tswela pele go atlhatlatša merero ya ikonomi go fihla la bohlano bekeng ye. And so how do we prepare for young? Mabaka e tša kopano ya komiti khuduthamaga ya ANC le pulo semmušo ya palamente ke mabaka magolo a wa dirilego gore mopresidente Cyril Ramaphosa a se tsenele kopano ya World Economic Forum ka Davos ka Switzerland. ANC tla re mo mafelong a beke ya swara kopano kgolo ya komiti khuduthamaga ya mokgatlo yeo e nepilego go ba magora ditsela a kopano kgolo ya mmušo go ahlahla dikokwane tše tshela tšeo di fitlheletšego kopanong ya matswalo a mokgatlo wa ANC ya go bitšwa January 8 statement. Mopresidente Cyril Ramaphosa o tla itukišetša gape pulo semmušo ya palamente yeo e tla go swara ka la 13 kgweding yeo e tlago. Dipolotiki tša ka nageng ke tše bohlokwa kudu mo Presidente Cyril Ramaphosa go feta tša lefase ka bophara mo nakong ye. Ke kgato ye mohlomongwe e bonago ke Afrika Borwa bjale ka yeo e le ka go efoga go ikgokaganya goba go dirišana le mopresidente Donald Trump. Mopresidente wa naga Cyril Ramaphosa o re o na le merero e boima ka mono nageng yeo e tlhokago šedi ya gagwe le go kontinente ya Afrika kudu go letetše kopano kgothekgothe ya Africa Union yeo e tlago. I didn't go to Davos because we're preparing for the ANC Lekgotla, the Cabinet Lekgotla, and SONA. So all those tasks are quite engaging. And after that, we go to the African Union. So it's a multiplicity of things. We need to bed down exactly what we need to be doing this year. Mopresidente wa naga o gateletše gape gore ditiragalo tša diteko tša boitukišetšo ba sešole nakong ya tlhaselo tšeo di bego di direlwa ka mawatleng ka mone nageng di be di eteletše pele ke naga ya China le Afrika Borwa. Go akaretša ga naga ya Iran go bakile go se kwane ga dipolotiki le mmušo wa naga ya Amerika e fela mopresidente Ramaphosa o re e be le naga ya China yeo e bego e eteletše pele ditiragalo tša diteko tša boitukišetšo ba sešole tša dinaga tša BRICS. We've constituted a board of inquiry that is going to look very closely into what happened, how it happened, and what steps we now need to take. But more than that, we also need to see the extent to which we ourselves, even as we are not leaders and arrangers of some of these exercises, can take proactive action about certain things, participants and all that. Mererong e mengwe ya boditšhabatšhaba mopresidente o re a sa letela taletšo ya go ba karolo ya go tlhola khutšo ka Gaza. I've not been invited by President Trump about this board of directors for peace. So me, I'm not even looking at my inbox. I've not been invited, so I'm happy to be here. Beke tše pedi tšeo di tlago mopresidente o tla be a šitšane le merero ya ka mo nageng go bala dipolotiki tša selete sa kontinente ya Afrika e fela gape le go tla ka maano ao naga e tla go sepela ka ona moletlong wa pulo semmušo ya palamente ya lenyaga. Setsebi sa dillathekeng seo se filego bohlatse molatong wa balatofatšwa ba bararo ba balatofatšago ka go utswa $50 tša Amerika tše dikete tše 50 polaseng ya mopresidente Cyril Ramaphosa ka Bela-Bela ya Phala-Phala ka Limpopo se boditše kgorotsheko ya selete ya modimolle gore dinyakišišo di laetša gore balatofatšwa Emmanuel David le molatofatšwa mmogo nae ba ena le batho ba bangwe ka polaseng nakong ya ge go thubiwa. Tiragalo ye ke ya bo letšatši la bo 19 February ngwageng wa 2020. Setsebi seo se re go bonagala gape gore nomoro yeo go laetšago e le ya David Joseph. David Joseph ke tatago molatofatšwa wa bobedi le wa boraro Floriana Lindelinasho Joseph. Se boletše gape gore Floriana yeo a šomilego bjalo ka mošomi wa ka lapeng wa nakwana ka polaseng yeo o leleditše Emmanuel David Lindelinasho Joseph le motho yo mongwe mogala magama 45 go akaretšwa le tlhatse ya bone yo a hlalošitšwego bjalo ka wa go hloka tšhomišano. Kgoro e laetše gore maina a dihlatse a se phatlalatšwe. 9 February 2020, the Fearbomb Telkom UW tower coverage. The handset with cell phone number associated with Emanuela David, Eric Shikongo, Simon Hijapo, Froliana Joseph, Dawid Hakadiwa Joseph, and Willard Takalo moved from Bela-Bela CBD to the vicinity of Stokis Dry Farm and Phala-Phala Farm. The handset with cell phone number associated with Emanuela David, Eric Shikongo, Simon Hijapo, Froliana Joseph, Dawid Hakadiwa Joseph, and Willard Takalo moved from Bela-Bela CBD to the vicinity of Stokis Dry Farm and Phala-Phala Farm.
Lapa la bomoshimane wa mengwaga e lesomešupa ka Sebokeng le ipileditše go boa ka gagwe ka polokego goba ke re go boa ga morwa wa bona ka polokego yo a sa le go atimelela nakong ya ge a eya lebollong go thuša ka meketeko ya badikana. Nthanto Ngozo wa lekeišeneng la boitumelo ka Sebokeng go la Vaal o bonela mafelelo ka la 16 Manthole ba lapa la gagwe ba dumela gore a ka be a tšhabišitše go ba thupša gomme ba ipileditše gore a bušwe gae le ge a ka ba a se sa phela. Ha tsamaile ka jeno mantsibuya late ho sano seng wa khutla so ine le routine ya hae eo so ka di 18 tseo ha tsamaya ne re expectile ga khutla ka bo di 19 tsa December ya be ha khutla so be re itse tsa gore ha ke weekend e kgolo e mnate mo bana ba metsi ka yona ka di 20 maybe o tla khutla weekend e ha e fela o kila bona hobane ile motho a ratang mephatho haholo so ya be di 19 tseo la phlano ha khutli di 20 ha khutli ka di 21 ke mo jale se re phamisa ditsebe. Ho nyamela ha Ntando Ngozo ho ntse ho makaditse lelapa labo. Ho ya ka lelapa, Ntando o qetetse ho bonwa ka la 18 Tshitwe nakong eo a neng a lo bina mophatong polasing ya Klopperskrol haufi le mmila wa N1. Rakgadi wa hae e leng Busi Ngozo o re ba ntse ba tshuhile le hona o makala ka ho sa hlahelle ha hae. Hai rona by the look of things re boneng ka re ngwana ho na le ntwe mhlahetseng. Ha re tsebe re tla re maybe o hlahetswe ke lefu or something mara ho na le ntwe mhlahetseng. Hobane ke ngwana a nathabetseng haholo hore o passitse o tloetsa grade 12 so selemong se o na tloetsa grade 12 o bilane a tatile ba bula ka di 5 tsa January so ke ngwana o na tlameha ka di 5 tsa January o ya sekolong. Sehla sa mabollo kgutlo tharo ya lekwa ha e sa le se aparetswe ke dintwa tse agang ka hare dintwa tsa maqulwana ho thunyana le mafu mephatong ho bile le mafu a mane Gauteng a bakilweng ke hara tse ding tlala. Busi Ngozo o re ba batla toka e phethahatswe. Ha ile tsena re batla ho tseba hore ngwana o hokae o kila bona ene se re le pointing e ya hore tse ngata re sana taba le tsona se re ipatlela fela ngwana hore re thole ngwana hobane o na le di-rumors tse ngata tse ntseng di tsamaya di social media mo ngwana o buleiwe o tshepetse bo kae kae eng o kila bona of which ke dintho tse sa re tshwareng hantle re le family. Ka lehlakoreng le leng sepolesa sa Gauteng se netefaditse hore se butse nyewe ya ho nyamela ha motho mme diphuputso di tswela pele. Thabiso Khadebe, ditaba tsa SABC, Johannesburg. Maphodisa a Gauteng a lesolong la go nyakana le bagonlwelwa morago wa go thuntšhwa go fitilego ka maphelo a batho ba bahlano ka ntlenyana ga lebenkele šušumeleng ya Jesville ka Atteridgeville bodikela bja Pretoria. Maphodisa a re seo se tlhohleleditše go mothuntšhane woo ga se tsebje ga bjale. Bao ba di bonego ka mahlo ba laeditše gore ba bane gare ga bao ba bahlano bao ba thuntšitšego bao ba iphetela lebenkeleng leo nakong ya ge go tla thongwa go thuntšhwa o ke mothuntši wa bobedi ka toropong kgolo ya Tshwane morago ga mothuntši wa ka lefelong la go nwela madila ka Sosville pejana mo kgweding ya Desemere. Bešong ke phetho ga etšedi ke eo ka kakanyo ya maemo a boso gabotse. Mogedi wa SABC 2 ke go mogele bošogong bo re bo re tlhakane gape a ke re lebeleleng tša maemo a boso ge re lebelela gona go bona le go tla bontši go ne kgonagalo tša dipula re lebelela gona go la Polokwane Mpumalanga go tsanelela gona go la Durban le gona go Eastern Cape go bona go tla bontši go ne kgonagala mosarasarane ka diperesente tše 30 ge re tšwela pele jwale le tšona go bonagala tla dipula tšela dintši di le gona godimo gona go la Polokwane ka peresente tše 60 ge re lebelela jwale go tla ba gontši no mogodi go ntše go ne le ka poka gona re lebelela gona godimo go la Mpumalanga go tsanelela gona go la Durban ge re tšwela pele jwale le tšona ba kakanyo ya boso ba re lemiša gore go tla be go ntše go na le kgono ya moya o matla o foka mabopong a lewatle gona go la Motsekapa ge re lebelela gona gape go tla be go ntše le kgonang le kgonang le tša dipula re lebelela gona go la Appington go tsena gona le la Freestata re ntše re bona go ntše go ne le kgona go le tšeo tša dipula ke re itlhokomeleng ge re tšwela pele jwale le tšona go tšabe go ntše go ne le pula e matla e tla be ntše le gona godimo ge re lebelela gona go bo Mosina Zanini jwale gona go la Limpopo go tla bo ntše go ne le kgona go tša dipula ke kgopela re ke re itlhokomeleng ba gešo ge re lebetšwela pele le tšona go tla
tla bo ntse go na le gona go ya phišo e maatla re lebelela gona go la Eastern Cape go tsenela gona go Northern Cape go tsenela gona go Freestata go tla bo ntse go na le phišo e maatla re se ke be re tlhola mello e sa nyakegeng re lebelela jalo go tša go sasa re lebe temperature rena go la Gauteng go sasa go tla bo ntse go ne le mesarasarane go ntse go ne le pula tše di tlabeng di le gona re lebelela Pretoria ka tša 26 re lebelela gona Ferry Enageng ka tša 28 le gona Sebokeng ge re tšwela pele jwale le tšona ge re lebelela gona go la Limpopo go la go sasa lebelela Mosina le tlabeng tše le gona le pula dintši di le gona le Thohoyandou go tsenelela gona Mokopane ge re lebelela le wena o leng Sebediela le gona ga Matlala re lebelela gona ga Sekhukhune re lebelela gona Diphagane wena o leng Mamune le gona ga Mathabata Bakersfort ka tša 25 ge re tšwela pele le tšona go sasa go la Mpumalanga ge re lebelela wena o le Mashishing Sekhukhutsa ka tša 22 Emelo le gona Secunda ka tša 25 ge re lebelela jwale go provinceng ya KwaZulu-Natal go sasa Vryheid Ulundi go tla bo go Fisher le gona Richards Bay ka tše 34 Kokstad ka tše 30 go provinceng ya Eastern Cape go la go sasa Maliswai ka tše 29 lebelela Mthata go tla bo go Fisher ka tše 35 le gona ge re lebelela gona Qabega ka tše 20 senyane go tla bo Ruthetše Western Cape go la go sasa Vredendal tla bentse le ka Marung ka tše 26 re lebelela Beaufort West go tla bo go ntse go Fisher 36 re lebelela gona le gona Cape Town go tla bo go ntse go Ruthetše ka tše 26 Northern Cape go la go sasa go tla bo go ntse go ne le pula Kurumane le gona Kimberley go tla bo go Fisher ka tše 34 re lebelela gona provinceng ya Freistata go la go sasa dipula tše dintši di le gona Frankfurt go tla bo go Fisher gona ka tše 26 le gona Bloemfontein ka tše 30 lebelela gona Northwest go sasa dipula tše ntši di tla le gona Mahikeng ka tše 29 Vryheid ka tše 30 go tšwa go nna setlogolo sa kganyago ke lebogile nako a lena ke re ga e be boroko